جنها پێوە بازگوه و سەنگەرێن هێزên پێشمەرگە بە ئاسایی دێنەکەون دەستەی چەکدارên داعش ئۆتۆمبیلên واین زری پۆشکریژی دێ ڕاستی چەکên نویە پێشمەرگا ببن. پشتی گۆدۆ کۆنسڵی گشتیە ئەمریکا لە هەرێما کوردستانی دلێ دوانەکە تایبەتە بۆ نەڕەتی ئاشکرا کرد گۆ واشنگتۆن موشکên AT4 درێە هاوپەیمانانڕا و بە هەماهەنگی دەگەل حکوومەتە عێراقی دەگەهاندنە پێشمەرگا تێ پێشبینیکردن گواو جوورە مۆشک ئالیکاری و مەفایەکە مەزن بگهێنێ پێشمەرگان دێ دەما شەڕێ داعشدا ژبەر گرنگیە موشکە AT4 جاریە بەکارانین و باندۆراویە لەشکریڤە. موشکە AT4 لێ سوێت هاتیە دروستکردن و یەکەم جار دە ساڵە 1970 هاتیە بەکارانین ژە هەموو جۆرە موشکên دنیای دژە تانک دشەڕاندە تێ بەکارانین ji ber taybetmendiyên vê mûşekê ji aliyê sivik bûn û veguhestinê ve. û artêşa Amerîka ev mûşek di şerê benema Afganistan û Iraqê de bekaraniya û Ferensa jî ew di şerê Malî de bekaraniya. Giraniya mûşeka AT4 7 kîlo 600 gram e. Dirêjiya wê 102 santimetre. Birêya lêzerê tê kontrol kirin. Mûdayê avêtina mûşekê 2100 metrin. Dirêjeya guleya mûşeka AT4 46 santimetre. Giraniya guleya wê nîzikê 2 kîlogram e. Yek ji taybetmendiyên mûşeka AT4 ew e got nateqê heta neçe nav tankê yan jî armanca xwe becihbênê û piştra teqê û zererê digihêne derdora xwe bi rûbara 300 metran. Mûşeka AT4 bi dije tank tê naskirin. Lê dijî balafran jî tê bekaranîn ji ber asaniya arastkirin û bekaranîna wê li ser milê leşkeran. Piştî wergirtin û dabeşkirina mûşeka AT4 bi ser hêzên pêşmerge de dê yek ji mezintirîn arêşên pêşmergeya pê çareserkirin di şerê dijî Daeş de. Ew jî otomobîlên zirî pôşkirî got beriv bi sengerên pêşmerga ve tên. İbrahîm Adem, NRT.